Goeiemôre vriende. Baie welkom aan elkeen van u vanoggend hier in die huis van die Here. A warm welcome to everyone who are here this morning to be part of a special Comrades Church service we're having. It's a privilege and an honor to have all of you here this morning. 'n Spesiale woord van welkom aan al ons Comrades atlete wat vanjaar gaan deelneem. Thank you for putting the time aside and being here with us this morning. I really hope that this morning's message won't just be a blessing and motivation for you for what's happening 7 days from now, but that it will also serve as inspiration and motivation for the rest of all of our lives. En dan 'n baie spesiale woord van welkom aan oom Louis Massyn, wat dan ook hier is by ons vandag. Nou, oom Louis word die afgelope tyd gepeper en gebombardeer met al die koerante en die radiostasies en almal wat 'n tydjie soek vir 'n onderhoud. Ek wil net graag vir oom sê baie dankie dat oom die tyd afgestaan het en vanoggend hier by ons is. En ons sien uit om net nou so ietsie te hoor van volharding. Wat het verg om te kan sê, ek het reeds 49 Comrades Marathon suksesvol voltooi en ek is gemotiveerd om op nommer 50 aan te pak. Baie dankie vir oom wat dan hier is. Ek het nie veel afkondigings van my kant af nie. Eerstens, daar is nie sonnaskool nie, so almal word na afloop van die diens gaan daar nie sonnaskoolklasse wees nie. Tweedens, I would just like to ask all the Comrades athletes, do not disappear. We would just like to take a group photo here in front, so please just stay behind for us at the end of the service. En dan laastens, word elkeen van julle uitgenooi. Kyk, ek het lanklaas so baie eetgoed hier agter gesien in die saal. Julle word almal hartlik uitgenooi om ietsie te eet en te drink te kom geniet na afloop van vanoggend se diens. Goed. Dit is dit van my kant af. Ek gaan vra. Kom ons draai gou 'n oomblik na mekaar toe. Ek het julle gegroet, maar julle het nog nie mekaar gegroet nie. Let's turn to one another. Let's greet each other and let's place some extra focus on those who are visiting us today. Is there anyone here this morning who do not understand Afrikaans? Can just give me an indication if there's anyone here who does not understand Afrikaans. Okay. I've written half my sermon in English especially for you. I don't want anyone to feel left out this morning. Good, but just remember, it's a warning in advance. I only speak English in self-defense. So ek vra sommer by voorbaat om verskoning as ek ergens dalk 'n Engelse woord very deliciously sê. Goed. Liewe vriende, dit is dan vir my 'n wonderlike voorreg om almal van ons hier vanoggend te kan verwelkom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag dit vir elkeen van julle 'n besonderse en 'n geseënde geleentheid wees. Kom ons staan. En dan sing ons 'n Engelse lied saam, How Great Is Thou Art, en ons sing daar verse 1, 3 en 4. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Vir die van u wat die Bybels hier het, is welkom om oop te maak by Hebreërs hoofstuk 12. We're going to be reading from the book of Hebrews, chapter 12. I also have it on the screen behind me. Ons tema van vandag se diens, hardloop met volharding, to run with perseverance. Die hoofstuk se opskrif meld, die oog moet op Jesus gefestig wees. Ek lees ons vanaf vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. English version, Hebrews 12 verses 1 to 3. Such a large crowd of witnesses is all around us. So we must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. He endured the shame of being nailed to a cross because he knew later on he would be glad he did. Now he is seated at the right side of God's throne. So keep your mind on Jesus, who put up with many insults from sinners. Then you won't get discouraged and give up. Net tot sover ons teksgedeelte vandag. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë in gebed. Our Heavenly Father, thank you so much for the privilege that we have this morning to gather here in your presence. Thank you that we can open the Bibles this morning and find inspiration, find encouragement, not just for today, but for every day that you grant to us the privilege that we have to live on this earth. Here, ek bid dat U ons ontvanklik sal maak vir vanoggend se boodskap, dat dit in besonder nie net iets sal wees wat die atlete saam met hulle sal neem wanneer hulle 'n paar dae vertrek Natal toe nie, maar dit 'n boodskap sal wees wat elkeen van ons in besonder in ons harte kan koester. Ons dink aan hulle wat vandag nie hier kan wees nie. I received so many messages and calls this morning regarding people saying that they are sick and they wish they could be here. I asked, Father, that you will be there with them where they are currently, and that you will keep your hand of love and healing and your holy presence over them. Seën ons by mekaar wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, die skrywer van die boek Hebreërs begin hoofstuk 12 deur elkeen van ons se geloofslewe hier op aarde met die beeld van 'n wedloop uit te beeld. Hy vergelyk ons lewe, hier wat ons op aarde leef, met die van 'n wedloop. 'n Wedloop, sê hy, waaraan almal van ons deelneem. Elkeen van ons is op hierdie stadium besig om aan 'n wedloop deel te neem. The author starts chapter 12 by stating
that seen from a spiritual point of view, each and every one of us is participating in a run here on earth. Now, something interesting, I don't know if it's the same in the English culture as it is in the Afrikaans culture. But when you as a runner speak to a non-runner, and you tell the non-runner about your training, and the runs that you have done, and the competitions that you've competed in, and especially when you start inviting them to or take up running or to start running with you, non-runners are quick to reply with a word, no. And then, to substantiate this urgent no, they tend to quote Proverbs 28 verse 1, which states, only wicked people run, even when no one chases them. How many of you have heard this from non-runners? As ek 'n sent moes skryf vir elke keer wat ek gehoor het, het iemand vir my sê, Erich, net die goddeloses hardloop. Dan sou ek nou al 'n paar rand gehad het. 'n Ander een wat ek ook al baie gehoor het, is iemand sal sê, ek hardloop net as ek gejaag word. Wel, oom, tannie, vriend, vriendin, besoeker vandag hier by ons, kyker en luisteraar by die huis, dit maak nie saak of jy vanoggend goddeloos is of nie, en dit maak nie vanoggend saak of jy gejaag word, al dan nie. Die skrywer van die boek Hebreërs sê, almal van ons is besig om te hardloop. Almal van ons is besig om aan 'n wedloop deel te neem. Now, something else that the author wants us to keep in mind regarding this run that we are all participating in is the fact that it's not a sprint race. Dis nie 'n naalloop nie. Dis nie 'n 100 of 'n 200 of 'n 400 meter baanitem wat ons eensklaps in 'n enkele paar sekondes kan afhandel en is oor en verby nie. Oh no. When the author of Hebrews says that we are participating in a run, he is specifically referring to a marathon. Ons is almal besig om deel te neem aan 'n marathon. 'n Volgende belangrike aspek wat die outeer by ons wil tuisbring, is dat hierdie marathon waaraan ons almal besig is om deel te neem, nie gemeet word in kilometers. Dit is nie 'n marathon soos 'n 21.1 of 'n 42.2 of 'n 56 of 'n 89,98 kilometer afstand wat ons aflê nie. Dit is 'n afstand, dit is 'n marathon wat gemeet word in jare. Met ander woorde, dis 'n lewenslange wedloop. We start running this marathon on that day that we made the decision to give our heart to Christ. Op daardie dag wat ons wedergebore is, begin ons met hierdie marathon en ons bly om hardloop. We keep on running, participating in this lifelong marathon until the day we die. Ons is deelnemers in hierdie marathon tot op die laaste dag wat ons hoof neer lê. It's a marathon measured in years, not in kilometers, and it stretches over our entire life. Nou as daar een ding is wat ek glo alle atlete met my mee sal saamstem, is dit die volgende. The further the distance, the harder it becomes to accomplish. The further the distance that you need to run, the harder it becomes to finish. Behalwe as jy Gerda Steyn is, dan hou jy net aan. Hoekom? Want hoe verder jy hardloop, hoe meer is jy geneig om allerlei pyne en skete te begin ervaar. The further you have to run, the more the aches and the pain starts coming forward.
The pains and the aches that you start experiencing. Oral in jou liggaam begin daar allerlei vorme van ongemak ontstaan. Al hoe meer dele van jou lyf begin kreun en steun en rebelleer. Jou heupe, jou knieë, jou enkels, jou rug. Headaches, nausea, dehydration, cramps are just some of the symptoms you start experiencing when you're running long distances. En wanneer jy so swaar begin trek, wanneer jy so begin sukkel, wanneer jy so al hierdie pyne en skete in jou liggaam begin ervaar, dan is dit asof hier 'n stemmetjie hier diep binne in met jou begin praat. Hy begin al hoe meer en al hoe harder met jou praat, en al wat hy vir jou probeer sê is, hy probeer jou ooreed om eerder te stop. Hoe verder jy hardloop, hoe meer die pyn en die seer raak, hoe harder en hoe meer begin hy vir jou probeer ooreed, hou eerder op. Jy begin vir jouself vra, hoekom doen ek dit aan myself? Hoekom hardloop ek so ver? Die petrol is nie so duur nie. You do know that you have a driver's license. Hoekom hardloop jy so ver? Daar kom 'n punt wat jy hierdie stemmetjie binne op jou begin skree en vir jou sê, hou net op, stop, sak terug, sak uit. Gaan sit eerder op die kant van die pad, gaan sit eerder daar op die sypaadjie, gaan sit eerder op die randsteen. Wag vir die bussie om jou te kom haal, of wag vir jou familie dat hulle jou kom oplaai. Moenie meer dit aan jouself doen nie. Aan die begin was dit lekker. Vanoggend vroeg, toe die skoot afgegaan het, toe was dit nog donker, en dit was koel gewees. En jy het weggetrek en jy het lekker met gemak gehardloop en daar's grappe gemaak en daar's lekker gesels met die mense rondom jou en jy het lekker gelag. Jy was op jou gemak, alles was goed, alles was lekker. Maar 3 tot 4 ure later het die son hoog begin sit. En jy begin fisies voel hoe daai son die energie letterlik uit jou liggaam begin uittrek. Nou raak dit 'n ander storie. Nou word daar nie meer gelag en grappies gemaak nie. Nou begin jy op jou tande kners, want nou begin die vasbyt proses. En is dan op hierdie punt wat 'n wedloop 'n kopding begin word. Ek sê altyd, as ek dit begin voel die pyne kom, en dit raak 'n uitdaging, dan sal ek altyd vir my sê, die honeymoon fase is verby, nou begin ons werk. Nou begin ons werk. It is at this point that your run becomes a mind over matter thing. That's when you need encouragement. That's when you need motivation. That's when you need the necessary inspiration to keep going, to keep on pushing forward through all the discomfort and through all the pain. Nou kom ons neem vir 'n oomblik hierdie beeld en kom ons vergeestelik dit. Let's take this image that we've just spoken about now and convert it into a spiritual context. As ons in ag moet neem hoeveel pyne en skete 'n marathonatleet begin ervaar nadat hy 30 tot 40 km gehardloop het. En ons dink aan die beeld van die outeer hier in Hebreërs 12 waar hy sê dat ons lewe op aarde hier uitgebeeld kan word met 'n marathon waaraan ons deelneem. Dink ek net by myself, hoeveel gelowige Christene is daar nie dalk vanoggend hier binne en selfs daar buite getroue volgelinge van die Here Jesus Christus wat oor die afgelope 30 en 40 jaar nie ook al verskeie pyne en skete opgedoen het weens hierdie geloofswedloop waarin hulle deelneem.
Hoeveel van ons sit nie dalk vanoggend hier in die banke en luister na die opname by die huis, wat ook nie eers tot nou toe in ons geloofswedloop op een of ander manier seer gekry het nie. Dalk meer as een keer. Who of us are not sitting here this morning that have somewhere in their past spiritual life, up to now, experienced some kind of pain, some form of agony, some form of discomfort. And up to today, up to the present, you are still battling, you are still struggling due to what happened to you somewhere in your faith marathon up to now. It's still with you. You can't get rid of it. It's holding you back. Jy sukkel. Jy kry en jy trek swaar. En dan gepaard hiermee, hoeveel van ons sit nie dalk miskien as gevolg van hierdie seer wat ons saam met ons dra, hierdie pyn, ook dalk vanoggend geestelik met 'n stemmetjie hier binne, wat al hoe meer en al hoe harder met jou begin praat. 'n Stemmetjie wat al hoe meer vir jou probeer oorreed en vir jou probeer sê, wat help dit nog? Jy glo. Wat help dit nog? Jy hoop. Wat help dit nog? Jy vertrou. 'n Stemmetjie wat hier binne al hoe harder vir jou begin sê, dalk is dit eerder tyd dat jy die besluit maak om jou rug op die Here te draai. Dalk is dit eerder tyd dat jy die swaar besluit maak om jou rug op jou geloof te draai. Dat jy jou rug op die kerk draai. Dalk is dit eerder tyd dat jy jou geloofsvertroue in iets of iemand anders te begin plaas. Hoeveel mense ervaar nie dalk op hierdie stadium daai stemmetjie hier binne wat kliphard wil uitroep weens trauma. En net wil skree, ek kan nie meer nie. Ek sien net nie meer kans nie. Ek wil opgee. Ek wil ingee. Ek kan nie meer. Vir hoeveel van ons het hierdie geloofswedloop wat ons besig is om te hardloop, dalk nie ook 'n kopding geword nie. Spiritually, we've become stranded in a survival mode due to the struggle with trauma from the past, something bad that has come over our path. Our marathon in faith has become a mind over matter challenge. And on a daily basis, we're just trying to cope spiritually. We are pushing forward, but we are experiencing discomfort. We are experiencing so much pain and so much agony. And it just doesn't want to end. Emosioneel, psigies, medies, geestelik, op wat ook al vlak het mag wees, ons sukkel. In the beginning it was easy. In the beginning it was fun. That first day when we gave our hearts to Christ, everyone was smiling, everyone clapped their hands. Dit gevoel soos maanskyn en rose. Maar soos die tyd verloop het, toe begin ons die realiteit van die lewe in die gesig staar. Toe begin die son opkom in ons geloofslewe en dit begin warm word in ons geestelike toestand. Ons het die een opdraand na die ander begin ervaar, die een uitdaging na die ander, die een swaar besluit na die ander. We experienced the one setback after the other, and all these aspects, all these things that happened and crossed our lives, it had a negative effect on our faith, on our hope, on our perseverance. It started slowing us down. It started stealing our joy and our faith from us. And now we're stuck in a survival mode, trying just to survive on a daily basis. Now, family and friends, if you're struggling to keep a healthy pace in your spiritual race this morning, if you're struggling to stay strong and upright in your faith, if you are struggling to keep on progressing forward towards the finish line, here
is some advice, some spiritual advice from the Holy Spirit through the pen from the author who wrote the book, Hebrews. In hierdie gedeelte gee hy vir ons 4 wenke, wat ek elkeen net kortliks aan wil raak, oor wat ons kan probeer, 4 wenke, 4 aspects that we can turn to, that we can try, when we are struggling to keep a healthy pace in our spiritual life, in the spiritual marathon that we are participating in. Number 1, ons moet onthou, sê die skrywer, ons is omring deur 'n groot skare geloofsgetuies. The first thing that we must always remember is that we are surrounded by a great crowd of witnesses. In the year 2023, when I started training for my first Comrades Marathon, which was also a down run like this year, I had the privilege to train and to run with athletes who have already run and finished the Comrades Marathon. I haven't done it at that stage. I was training for my first one. And you know what? By being in their presence and listening to their advice and listening to their testimonies and knowing that they've finished and completed the distance, they showed me that finishing Comrades is not an untouchable and unreachable illusion somewhere out there. They showed me and they taught me that it's a reality. It can be done. Om die einde van die wedloop te haal, al is dit 90 km ver, dis moontlik. Want ek was omring deur mense wat dit gedoen het en wat my daarvan vertel het. And by being in their presence and listening to them and training with them, it motivated me. I started telling myself, if they can do it, then I can do it as well. If they can finish the race, I can do it as well. Now, if we take this image and we put it into a spiritual context, the author says here in Hebrews 12 that we are surrounded by a great crowd of witnesses. Nou die vraag is, wie is hulle? Wie is hierdie geloofsgetuies waarna verwys word? Vanmiddag, as jy weer hierdie gedeelte gaan lees, blaai 1 hoofstuk terug, na Hebreërs hoofstuk 11. In chapter 11, we find the names of who those people are. Elke keer word die name begin met die reël, omdat Abel geglo het, omdat Henog geglo het, omdat Noag geglo het, omdat Abraham geglo het, en so hou die lys aan. Word hulle een na die ander vir ons geskets. Hebrews chapter 11 is known as the Hall of Faith. Dit bevat 'n lang lys van mense wat ten spyte van wat ook oor hulle pad gekom het, wat se uitdaging hulle ooit moes ervaar, wat se pyne en skete daar ooit was, het hulle altyd getrou bly hardloop in hulle geloofswedloop. Hulle het nooit opgegee nie. Hulle het nooit ingegee nie. Hulle het nooit teruggesak nie. Hulle het bly volhard. En weens hierdie volharding het elkeen van hulle suksesvol die eindpunt behaal. Dit is die geloofsgetuies. Dit is die skare wat rondom ons is. Dit is die mense wat ons aanmoedig vanuit die skrif, wat vir ons sê, ons kon dit doen. Jy kan dit ook doen. En hierdie geloofshelde in hoofstuk 11 wil vir jou vanoggend kom motiveer. Dit maak nie saak hoe min jy dalk vanoggend van jouself dink nie. Dit maak nie saak hoe min jy dalk dink jy kan regkry in hierdie lewe en hierdie wêreld nie. Hebreërs 11 kom motiveer ons. Ek en jy kan die geloofswedloop voltooi. Another aspect that I want to add here
is during that same year that I was training for my first comrades, I asked one of my club members, one of my friends who normally runs with me, or had run with me in Virginia, I asked him, how do you accomplish 90 kilometers? I mean, just driving 90 kilometers is not a nice thing. Now you need to run it. And he told me, and I'll never forget these words, don't think about the kilometers. Your fellow runners will pull you through. The crowd standing on the sidelines, they will help you finish. And I thought to myself, isn't that precisely the role of the church? All of us have come together here to worship the Lord. That's our role. That's our purpose as Christians, as followers of Christ. Ons het die taak om daar te wees vir mekaar. Ons het die taak om mekaar aan te moedig. Wanneer ons sien iemand sukkel, moet ons na daai persoon toe gaan en ons moet hom of haar inspireer. Ons moet hulle aanmoedig. Wat het jy nodig? Kort jy 'n soutpilletjie, kort jy 'n goo, kort jy water, kort jy 'n pynpil. Kan ek vir jou bid? Kan ek na jou luister? Is daar iets wat jy met my wil deel? Kan ek jou stoot? Kan ek jou trek? Dis ons taak. Ons moet mekaar help. Ons moet mekaar bystaan. It's number 1. Onthou, ons het 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons. Number 2, the author says, avoid sin, vermy sonde. Now, every race, every marathon that you decide to run, wanneer jy daai inskrywingsvorm invul, is daar 'n stel reëls en regulasies wat jy moet lees. Every race has got certain rules and regulations that you need to follow. And if you don't obey the rules, the chances are very big that you're going to get or seriously injured, or even worse, they might even disqualify. Jy moet by die reëls hou. En in ons geestelike wedloop is dit presies dieselfde. Die Here gee vir ons 'n sekere stel instruksies, wette wat ons moet volg. En die Heilige Gees is na hierdie wêreld gestuur om ons op 'n daaglikse basis daaraan te herinner. Volg dit, gehoorsaam dit, sodat jy nie sal seer kry nie. Number 3, gooi elke las van jou af. In English, it's called emotional luggage. Nou wat interessant is dat hulle hierdie gedagte van om laste van jou af te gooi apart plaas van sonde. Want as dit kom by laste, when it comes to emotional baggage, it does not necessarily mean that you did something wrong on purpose. You were maybe a victim of some kind of trauma that came across your way. Jy was dalk die slagoffer van iets wat ongewens en ongevraagd oor jou pad gekom het. En vir een of ander rede kon jy tot nou toe of het jy nog nie van daai ding ontslaag geraak nie. Jy hardloop nog steeds met dit saam met jou. En in die proses steel dit jou vreugde van jou, steel dit jou volharding van jou. Ek lees die volgende raak wat sê, it's not wrong to run with gumboots, but you're going to struggle. And it's not wrong to run with weights in your hand, but it will hold you back. Die skrywer kom vra vandag vir jou, evalueer jou lewe. Is jy nie dalk nog besig om een of ander trekker buiteband agter jou aan te sleep nie? Is jy nie dalk nog besig om een of ander gebeurtenis, een of ander seer, een of ander pyn, een of ander trauma wat in jou verlede jou vreugde en jou volharding van jou ontneem het, dalk nog agter jou aan te trek nie? En in die proses bly jy sukkel, jy kom nie weg nie, jy het nie lekker ritme nie, jy het nie 'n lekker pas nie. Die skrywer kom vra vanoggend vir jou. Dis tyd vir self-evaluering. Ask the Holy Spirit
to check you spiritually from head to toe. And if there's anything still that's holding you back in life, ask the Father to remove it. Ask Christ to wash you clean with His blood, so that it won't prevent you from running and pushing forward. Number 4. Sê die skrywer, hou altyd jou oog op Jesus. This is a fourth and final piece of advice the author gives us out of Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Again, while I was training for my first comrades, I asked one of my training partners who's done more than 10 comrades in his life, I asked him, what do you do to help you reach the end? And he told me the following. He says, Erich, try this. When that gun goes off, start focusing on the finish line. Visualize yourself entering Kingsmead Stadium. That year we finished inside the cricket stadium in Durban. Visualize yourself reaching and entering Kingsmead Stadium. Visualize yourself touching grass. Dis 'n belangrike ding vir comrades atlete. Wanneer jy daai eerste keer daai gras raak, dan weet jy jy's op die einde. Jy het dit gemaak. Die ergste is verby. Visualize the crowds all around you. Feel the emotion. Visualize crossing that finish line. Visualize receiving that medal you trained and ran so hard for. Start visualizing it from the moment that gun goes off, and keep on visualizing it the whole way up to the end. Especially when you start experiencing aches and pains. Especially when you reach Inchanga. Especially when you reach Drummond and you've got this huge hill lying ahead of you. Keep on focused on Christ in your spiritual life. Don't look at the hill. Don't look at the dangers around you. Keep your eyes focused on Christ. Keep your eyes focused on the end. Where are we aiming to? Heaven. The Bible says Christ is waiting for us at the end. He's ready to receive us. Keep your eyes focused on Him. We teach our children, if you've got a broom stick on your hand, jy kyk nie onder as jy hom probeer regop hou nie, jy kyk bo. So hou jy hom regop. Vir donkies sit ons oogklappe op, dat hulle nie moet rond kyk nie, hulle moet voor hulle kyk, dat hulle weet watter kant toe om te stap. Peter, while he was standing on the sea, on the ocean, he didn't sink. Why? Because he kept his eyes on Christ. As soon as he looked away, he started focusing on the storm wind and the rough seas. What happened? He started sinking. As long as he kept his eyes on Christ, he could stand on the water. Focus on Christ. When the Israelites reached the Red Sea and they saw the Egyptian army approaching them, they got afraid. Why? Because they put their focus on the army of the Egyptians, and they focused on the sea. And what did Moses tell them? He said, stop focusing on what's happening around you. Focus on the Lord. He will help you. He will help you pull through. Doesn't matter what pain, what agony, what struggle you are experiencing in life. Keep your eyes on Christ. Spurgeon said the following. He says, looking onto Jesus means life, light, guidance, encouragement, and joy. Never cease to look on Him, whoever looks on you. I'm ending off with a fifth and final piece of advice. Something that I learned the hard way. When participating in a marathon, make sure that you take in healthy nutrition. Maak seker dat jy gesonde geestelike voeding inneem. When I started running marathons,
I took in sugars and all kinds of sweet cool drinks, etc. And the end result was I couldn't finish a marathon. My first milli-marathon in Welkom, I thought I'm going to die after 35 kilometers. Toe begin ek so kramp het, vir my gevoel het, ek koop vir my 'n stuk eiendom daar by Pakkisaskag, soos ek begin kramp het. Dat ek gevoel het, die wederkoms is hier. Ons almal wonder waar dit is, dis daar, op daai pad tussen Oornaalsrus en Welkom, hy's hier, met my. Maar toe ek my dieet begin verander, en my supplements begin verander, en die regte goed begin inneem, terwyl ek 'n marathon hardloop, toe begin ek het regkry om marathonne te voltooi. Toe begin ek meer suksesvol raak in marathon, en is presies dieselfde met ons geestelike wedloop. We can't run a marathon in faith without the Bible. Dis die gesondste dieet. Dis die gesonde voeding wat ek en jy benodig. The Bible, prayer, going to church, and surrounding you with other people's whose whole identity is grounded in their relationship with God. That's the healthy nutrition we need to be able to run this spiritual marathon while we're here on earth. Ek sluit af. Filippense 3 vers 13 en 14 sê, broers, ek verbeel my nie dat ek alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Those 3 medallions that are hanging over here is proof that I have finished comrades multiple times. Similar, the cross symbolizes that you and I can reach heaven. Heaven is not an unreachable destination that we can't reach. Because of the crucifixion and the resurrection of our Lord Jesus Christ, He's made it possible for me and for you to finish. Mag elkeen van julle hierdie lewenswedloop aanhou bly aanpak, en mag julle bly volhard. En as julle ooit twyfel, en as julle ooit wonder, gaan ek kan klaarmaak, gaan ek die einde haal, blaai net weer na Hebreërs hoofstuk 11, en lees van die name van almal wat dit al reeds reg gekry het. En mag dit jou bly motiveer om nooit op te hou. Good luck to everyone participating next weekend. Amen. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie boodskap. Ons bid, Here, dat U elkeen van ons sal dra, nie net volgende naweek wat gaan hardloop in Natal nie, maar ook met hierdie geestelike wedloop wat ons almal besig is om aan deel te neem. Mag ons bly volhard, en mag ons veral in daardie tye wat ons sukkel, hierdie 4 wenke van die skrywer in Hebreërs 12 onthou. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek het nou so lank gepraat, Oom Louis, nou het oom net 5 minute. Nee, ek grap. Oom Louis, ek gaan nou geleentheid gee dat oom vorentoe kom, en vir ons so, net so 10 minute, net 'n bietjie vertel rondom volharding. Kom ek sit gou hier netjie aan. Goeiemôre, good morning. Wat sê ek? Volharding, perseverance. Absolutely what Eric has just mentioned in his sermon. Congratulations on an excellent sermon. Perseverance challenges in life that I've experienced
through 52 years of running in my running career. En waar het dit begin? Die einde van 1972. I was sitting in a congregation in the Anglican Church in Oudendaalsrus with the Bishop of Bloemfontein physically compared the Comrades Marathon in his sermon. I really cannot remember the text he used. I was still too young, only 22 years of age. I really cannot remember the text he used. There I sat in the congregation and I said to myself, Marcijn, die volgende Comrades Marathon gaan jy hardloop. Which happened to be 1973. I was on the start line for my ever first race in my life. That's where it all started. This year, what a blessing it has been so far. Next Sunday, hopefully I will be on the start line for the 50th time. Hopefully be the first ever athlete to complete an ultramarathon 50 times in the history of running career in the world, not only in South Africa, but that will be a world record for any athlete to complete a race 50 times. Thank you to the Lord. Baie dankie. Baie dankie Erik vir die uitnodiging dat ek vandag hier kan wees saam met julle op pad af KZN toe. Dit is 'n wonderlike ervaring. Ek kan lank hier staan, ek is gesê net 10 minute, is verkort na 5 minute, maar die 10 minute bly nog daar, maar yes, to run Comrades, it's absolutely, and I always say, why do you run Comrades? To run yourself into pain and agony. Don't tell me that's lekker. Dit is nie lekker nie. But as Erik has mentioned in his sermon, when your feet touches grass, all these Comrades athletes, really, when your feet touches grass, it's a feeling that you cannot describe to nobody else. And I'm looking forward, starting off with 50 athletes in a special batch next week, Sunday, in batch 2, the second batch, starting at 6 o'clock, right in front in the second batch. It's going to be an epic start. It's going to be an epic race. I'm looking forward, and certainly each and everyone that's going to participate next week in the 98th Comrades Marathon. My end goal for Comrades would be to be on the start line for the next 2 years until 2027. Good luck to each and everyone participating next weekend. See you on the road. Take care. Blessings to you all. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Thank you for the Bethlehem Noord gemeente vir die wonderlike diens wat julle vir ons aangebied het hierso. Dit was 'n groot ervaring, 'n hoogtepunt, 'n opbou na my 50ste wedloop. Baie dankie. Thank you.
we need to play Chariots of Fire. With that, I would like to ask all the 2025 Comrades athletes, will you please come forward? And due to health reasons, if you want to just greet Uncle Louis, let's just do a fist bump. Please come forward. He would like to hand everyone a small gift as a symbol of good luck for this upcoming Comrades. And after you've received it, please just stay in front. I would like to do a prayer for everyone. Thank you very much. Can we come from that side in the orderly way, from the right-hand side? You're more than welcome to give Uncle Louis a fist bump, and then he'll hand you a small gift. Daar sê Comrades 2025. I would like to ask that you will all turn this way. And I'd like to ask everyone if you will please stand with me.
I would like to pray for you a comrade's prayer. It is in poem form. And after I've said amen, wil ek die gemeente vra dat ons asseblief die hande sal opsteek na hulle en dan sing ons vir hulle lied 268, laat Here U seën op hulle daal. Dan nie sommer outomaties na ek amen sê. Lord, we pray that on this day, please help us as we toil away, and give to us the strength and will to keep it going from hill to hill. The mind is clear, the legs are strong, the Ks fly by, we feel on song. Restrain us if the pace is hot, and help us not to lose the plot. Thanks for those along the road who do their best to ease our load. Be thou our armor in this fight, as aches and pains begin to bite. The time rolls by and shadows fall, and most of us have hit the wall. Please lift us in these times so tough. Our will is weak, the going's rough. The clock ticks on, the day is done. It's nearly time to fire the gun. We're worn out, weary in need of care. Please bring us home with time to spare. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke inneem, daar is nou geleentheid vir die opneem van die kollekte. Bly voorhand soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oog op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Bly voorhand soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oog op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin
herkomste lof. Oom Louis. Oom weet wat het laas jaar gebeur met die 49ste diens. Toe ons oom good luck gewens het vir die 49ste. Het ek so een persoon gehad wat vir oom wou sterkte toewens. Hierdie jaar is ons se 50ste. So ons moes so 'n bietjie groter gaan. Ek wil graag net van my hart uit vir oom die volgende paar boodskapies speel en mag dit vir oom iets beteken. Hallo oom Louis, dit is Manny Jackson hierso en hierso staan 'n vriend van my Alipay daarso van die Vrystaat af. Hallo oom Louis, dis Joppie hierso. En ons wil net sê baie sterkte op ons 50ste marathon. En hou vas en doen dit, gaan deur, druk deur. Jy sal nie weer daai kans kry nie. En hierdie man sal vir oom bid. Ons sal vir hom bid. Uncle Louis, you champion. This is Rory Petzer, South Africa's Minister of Champions. Someone actually know more than one person. A lot of people have told me that Uncle Louis is running his 50th Comrades Marathon this year. Like, I was at an event in Joburg, a Baldwin Properties Golf Day, Baldwin Foundation Golf Day. At this golf day prize giving, people were talking about Uncle Louis and his 50th Comrades Marathon. So I simply had to get in touch, send you this video, and say, Uncle Louis, you are a South African champion. Like, the whole country is behind you. Do you understand what an accomplishment? You've done 49 Comrades. You might not realize this, but it is an unbelievable achievement. Like 49, going for your 50th. Uncle Louis, you're a champion. You've got this. We're all behind you. One step, one step, one step, one step. But you've done this 49 times. What am I telling you? You've done this 49 times. You're a champion. I love you. 2-0. Hallo oom Louis, dis Kalk Besuid nou diesel. Oom se dominee het na my toe uitgereik. Ek is baie bly die dominee het vir my gesê dat hierdie video by die erediens gespeel gaan word sodat ek net mooi my woorde kan watch. Maar oom baie sterkte vir oom se 50ste Comrades. Ek doen hierdie jaar my eerste een en ja, ek weet nie eens hoe ek dit gaan doen nie, so ek kan nie eers myself indink om 50 te doen nie. So, baie sterkte, maar ek dink mens moet eerder sê baie geluk. Oom Louis, dis Aby de Villiers hier. Ek wil dit vir jou baie sterkte toewens met jou poging tot jou 50ste Comrades. Op 74-jarige ouderdom is 49 alreeds 'n fantastiese prestasie, ongelooflik. Maar ek wil vir jou baie sterkte toewens met die stryd wat voorlê met jou 50ste. Ons weet, jy is 'n man met groot karakter en ons glo jy gaan dit doen. Baie sterkte met die voorbereiding en jy is in my gebede. Lekker, almal daar in Dominee Cornelissen se gemeente. Ek het myself beloof ek gaan mooi op my lip uit in die baie vloepie, want dit is immers vir 'n dominee. En hierdie video gaan aan oom Louis Massyn. Want ek het 3 keer gelees toe ek die e-mail lees van dominee af. 50ste Comrades. 50ste Comrades hardloop. Ek dink eers ek het al 50 keer in my lewe toilet toe gehad. So dit is regtig oom, dis impressive. As ek jou sien, gaan ek jou hand skud en vir jou sê well dan ek sal my weekie lig vir jou. Kom ons cheer en vir almal wat gaan hardloop, sterkte, hou bene hou. Die wit longe en die niere en die lewertjies en alles wat moet hou. Na die tyd kan jy maar 'n sekere beetjie of 'n bietjie nagmaal uitvat. Sterkte oom, vir almal in die gemeente wat gaan deelneem, afvat. Oom Louis, dis daai tyd van die jaar en jy lyn op nou vir die 50ste keer. Dis meer keer as jare wat ek al leef, en as nie baie mense wat vir jou iets kan sê oor Comrades nie.
So ek is definitief nie hier om vir jou te sê hoe om Comrades te hol nie, maar ek wil net sê sterkte. Ek hoop jy het 'n goeie dag, ek hoop jy geniet die dag. Ek hoop as baie mense wat saam jou gaan hol en jou op hulle skouers gaan dra en ek hoop regtig dat jy daai 50ste medalje kan gaan haal in Durban. Geniet die dag, hardloop met die wind in jou seile en ja, ek wou net regtig sê sterkte en ek hoop dit gaan goed. Goeiedag oom Louis, Fanny de Villiers hier, ou cricketspeler. Wonderlik om vir oom sterkte toe te wens. Ons cricketspelers het baie agter die skerms ingesit om dit te maak, maar julle hardlopers langs die pad, julle marathonatlete, ek dink oefen harder. As julle dan in cricket of rugby ingegaan het, sou oom hulle dan baie sukses bereik het met die tyd wat julle agter die skerms sit. Ek het altyd gewonder oor die manne wat so hardloop langs die pad. Ek dink as baie van die mense wat na die video kyk nou en sit en wonder, dis dan maar taaf om so te hardloop. Ek het altyd gedink daar's 'n duistere rede agter die skerms, weghardloop van jou vrou af, vir jou huwelik. Ek weet nie wat dit is nie, maar lyk my in oom se geval is dit nie so nie. Rita is dan nog steeds daar. Tim Noakes het in ons jare ons laat pasta eet. Hordes gesê dis die ding wat stamina opbou en krag opbou. Later uitgevind het moes steaks gewees het. So oom, ek hoop die tannie maak die beste steaks vir oom bymekaar hy laaste week of 2 weke voor die tyd. Kap hulle. Ek is seker van dit gaan 'n groot rol speel. Vir daai 50 manne wat ook saam met oom gaan hardloop, baie sterkte met hulle. Ek hoop hulle gaan vir oom kan oor die wenpaal kry. Ek gaan ongelukkig nou nie by daai 50 manne mee kan aansluit nie. Ek het 'n pinkie besering en ek gaan nou my 27ste Comrades in 'n ry gaan ek nou mis as gevolg daarvan 'n inskeer pinkie na, dis 'n vreeslike ding. Maar baie sterkte. Ek gaan vir oom dophou op die kassie, gaan oom sien wegspring en ek is seker daarvan ons almal gaan dit geniet as oom hy suksese bereik. Ek dink daar's 'n paar mense wat op hulle knie is ook vir oom om op 74 dit nog te probeer regkry. Ons hou duim vas, baie liefde daar. Groete. Hallo Louis, dit is Gerda hierso. Ek wil net vir jou sê baie sterkte vir jou 50ste Comrades hierdie jaar. Dit is 'n ongelooflike mylpaal Louis en ek en die hele land is baie ongelooflik trots op jou en ek weet dat jy dit sommer gaan kafdraf sonder enige probleme. Om net daaraan te dink om 50 Comrades te kan hardloop Louis is dit is mind-blowing en ja, soos ek sê, ek en die hele land is baie trots op jou en bankvas agter jou. Baie dankie ook vir al die inspirasie wat jy gee vir soveel atlete en soveel runners wat ook wil droom van om dalk net 1 Comrades te kan hardloop. Dit is ongelooflik om deel te kan wees van hierdie gedeelte en hierdie belangrike oomblik in die geskiedenis van Comrades. So weer eens Louis, baie sterkte. Ek hoop jy het vleuels onder jou voete en dat jy ook elke liewe oomblik van hierdie resies gaan geniet. Ons sien jou by die eindstreep. Hi, this is a message to Louis Massane, Comrades number 243, from Comrades number 2403. Louis, have a great run. The whole country's going to be watching to see if you get that 50th. I know you're going to do it. I know it's going to be close. I will be commentating on television and I can't wait to commentate on your triumphant progress, especially your last kilometer. It's going to be very close, but let's have you in before that dreaded gun goes up. And I know you've got 49 medals and are about to get your 50th medal, but I thought I'd show you one that you, as fantastically as you have done, Louis, you haven't got that medal, which is the winner's big G, as they call it, the big gold. But best of luck on the 8th of June, Louis Massane. Oom Bruce sê, ek moet net sê ekskuus.
Hy wou sê vir 'n vriend, kom dit nou verkeerd uit. Hy het per ongeluk oom se nommer vergeet. Oom Louis, baie sterkte. Dankie vir die mens wat oom is, die mentor vir baie daar buite. Dis ietsie kleins van ons af. Kom ons gee vir hom nog een lekker hande klap.